Hai, nama saya Nur Syafinas. Saya selaku Unit Manager di Department Medical Surgical dan Endoskopi Unit. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Jiba. Saya Unit Manager di Ward 3, Labor Room dan Nursery. Hai, saya Rajatul Akmal, Unit Manager di Motion Theatre. Hai, saya Sister Akmal daripada A&E Department. Hi, I'm Saroja. I'm in charge in Specialist Clinic. Sudah berkhidmat selama 10 tahun di KJMC. Saya dah berkhidmat dekat sini lebih kurang 15 tahun sebagai staff nurse, midwife, and then acting unit manager dan sekarang unit manager lah. Saya telah berkhidmat di KJMC selama 6 tahun. 22 tahun. So, saya berkhidmat dekat KJMC ni plus minus 17 tahun. I've been working in nursing 24 years. Jika saya bukan seorang nurse, saya mungkin seorang interior designer kerana saya suka decoration, designing, and it makes me happy actually. Kalau saya tak jadi nurse, mungkin saya jadi businesswoman ataupun serumah tangga untuk suami saya yang penyayang dan untuk anak-anak. Kalau saya tak jadi nurse, mungkin saya jadi pharmacist kot. Kalau saya tak jadi nurse, saya akan jadi seorang pendidik. If I'm not become a nurse, I could become a teacher.